yenye inafanya hii insecurity iendelee. Gavana Cecily Mbarire ogolo ne lakteche Mameru mondo mi owe ng'anyo kolero ni gionge kod gimomiyo gionge tich kobedo ni noseba kod gitwak mar neno ni ng'ur margi otieki. Laktache 97 mag osiptende te ma kaunti no noweyo tich e wi ng'ur ni ok chulgi kaka dwarore. Ne giwacho ni ok medgi nyaka lemo ka bende nong'adgi omenda mang'eny kendo ok migi thuolo mar medo somgi. Ne gidwaro bende ni mondo mi laktache mondiki e yor kojolo mondo mi tije mosiko kendo lwasi ma tich maber. Mbarire nowacho ni kaunti ma Embu en achiel kuom counties manobago twak kod laktache kendo keto kare winjruok madok e tich. Hakuna daktari anaweza kuenda in any of the dispensary all before wanaitanga sio hospitali kubwa za private. That's why they are punishing wananchi wa kawaida. Na ni ombi langu hata kama wewe ni daktari, think na usitese. Kama mko na shida na serikali, shughulikieni na serikali na makoti iko. Mkasema mnataka promotion, tayari nimeanza kuwa promote. Mkasema mnataka kila mtu ambaye alikuwa on contract akuwe on PNP, permanent and pensionable, hiyo nimefanya. Wale madaktari hawakuwa on PNP, wale niliwafanya PNP. Sasa mmegoma mkisema mambo ingine ya national government. Mimi county government ndio inawalipa nyinyi madaktari wa Embu County. Hamulipwi na national government. Nataka kuwaambia mrudi kazi. Kwa sababu hatuwezi endelea kuumiza watu wetu ilhali mimi ile maneno tulisema tufanye sisi watu wa Embu County government na nyinyi tunatatua hiyo maneno. Kwa nini mnatuongezea shida za national government na mnaenda mgomo na sio national government inawalipa mshahara?